На сцене фестиваля ансамбль крещеных татар. Крәшін халық жырларынан тізме Лидия Ахматова, Георгий Ибушев, Виталий Агапов, Валерий Шрыков, Светлана Матвеева, Лейсян Сафина, Людмила Янеевалар катнаша.
Kara senin, kara yüzüne karasam yüreğim yana benim. Alma bakşasının yolu terezelerge doğru. Ellesin nasip regemme bütün dünyanın nuru. Ellesin nasip regemme bütün dünyanın nuru. Kara bu yüzüne